Moja kati ya mambo muhimu sana ambayo unapaswa kuwa nayo wewe Mkristo ni pamoja na kuwa na imani. Biblia yangu inaweka wazi kabisa kwamba imani ni kuwa na uhakika katika yale mambo yote tunayotarajia bayana na yale ambayo yasiyoonekana. So mfano, unataka kuwa na maisha mazuri, mazingira hayaruhusu, lakini unaamini Mungu ya kwamba ana uwezo kusaidia ukawa na maisha mazuri. Hiyo ndio kuwa na imani. So wengi tunaona leo hawana furaha, wengi tunaona leo hawaishi maisha mazuri kwa sababu tu ya kukosa kuwa na imani. Kile ambacho nataka nikwambie siku hii ya leo ni kwamba wewe unapaswa kuongeza imani yako. Wewe unapaswa kuendelea kuamini kama umekwisha kuanza kuamini ya kwamba Mungu ana uwezo kubadilisha maisha yako. Na uzuri ni kwamba tunaye Mungu ambaye hashindwi na lolote. Kile unachopaswa kufanya wewe ndugu yangu ni kuamini kwamba Mungu atakwenda kubadilisha yale yote na kufanya kuwa na maisha mazuri sawa na vile ambavyo ungependa. So ongeza imani mtu wa Mungu. Endelea kumtegemea Mungu. Piga magoti kwa imani. Muombe Mungu. Fanya kazi kwa imani. Maisha yako yatabadilika. Kama unapitia changamoto mbalimbali, Bwana ana uwezo wa kukusaidia na hakika zikaisha na maisha yako yakawa bora zaidi. Lakini inaanza kwa kuwa na imani. Kwa nini usiamini sasa sahihi ndugu yangu? Si ndio? Ongeza imani na Mungu atakusaidia. Utafika pale ambapo unatamani kufika. Barikiwa sana mtu.